ahwe no na enye ye wankasa wo ma me kura nken ha agene wo ba wa kwafa no na wo de obe koma adan na wa wo ne enkoda ana me kan ye mo wo no so ne kasa ba ku mienu ana ne buofu ti me kan na ne bufu no ka te phone nti se wo kwa na ma me ne bo charge sa akura na ameda asumba na me panyimu no ode bo me na no ana ode ba akura no yeso wo mbo ne ba bia nti esa na ye omo so ahomete no omo afre me na ma ubisa na ne buofu nti last year se na akura na adwale wo ko school na wo to aduane wo mu hu ya ne na sister se wo de aduane e hye me ba ne se bo hu ya ne se akura ne papa free na chi se abebo na soma ma akura na aduane e frato ti wo mo fra me kan ne na me homete ana me frɛ na me se aboaje adan na wo yesa Sabra na wato aduane okobo no se ne charge ne se eno wo mo busa no wa nchile wo yesi wo bo no na no tutene nti nipa ne frɛ me na me ye na me se aboaje adan na wo yesa na akola de ye mo na sum me panyimu sa na wo bo ma sum nti me ni we ne moja da so me ba kumasi ya na matoto adura busu ne ti akola de ye mo na sum ne honam bebre adan na sum me kan ya na ne bufu ise nipa akoro na ofre me kan sa ankwasi asem kirem anwumle na wo kopama akora no ama akora na ko ye fie wo ni akora ne ntine bi nti wo kan na ne se bia eye na no no de ka ko ya no ko yi akora ne ne mama no ana ode ko mebela mo na mebel nti se wo be ma me baniska wo JSS no e dey wo man 5 cd ni se duru Friday no ko ji a Saturday sa 5 cd le no abi no ode beto semina eno ye yi ebe me pa cho me fa ne last 3 years 2021 me pa cho 2021 obema ni ska 5 cd eno abi na service wonyane mense kora ode top pad sa 5 cd ni sukure bi wo ha 3 days kura na wo hu no engine ti bi wo ha wo dress na wo ko school na wo fa wo nu ha wo de kwam ekwatina school mu won to ombema blake ombeba still ombeba no na wo ni won ti na down for mo maame ana na wo ya na ye na homti wo mo kwaji ska na wo nu anya bia na down for maame amani bi ana mesumi wo kuma se me ye aduma na me ska na ma ye stew na ma to mu any sugar ne gele ne ntade ne pan na mama na beje sa atam na wo odu na me obi na ye ba na mama na beje Koba ene edajua dayin subiem ediaba Akoma 87.9 FM so wo asante mantemu asante mantemu eye Kumasi Kroponi mu ye wo Kumase asokwa ye ne Kumase mo ano na hye animu we adamu so live ewo eye Onua TV na baby a wohwe bia so no na wabo age so ewo hosa na enadwo ya yatena si eye September bosum ne de to so edu ensia ewo afimpinu ene aduonu enan mo ye nyina ye Akoma kro eye adwenkro kasa asafo awrade ene wiai wudin ena aseda ayeye ntontom ene mpagya enka se yekoda ye ne yan sorry a ankobi biara ne twedi amponyankropon eni asembisa otanfo ne de pay ehhehye nanso twedi amponti wana gina tuo nyina ayekwa ene wiai ma yenhye ye ho enkran kakra na yentoa dwumadie no eso emfa emamo. Was say surround yourself with people who are going to motivate and inspire you. Surround yourself with people who are going to motivate and inspire you. Not yourself who bo enipa wa mo ebehye wunkran abribia no masan akenyan wo said ye beya wani suade hunu wutiri mu po bibia ebeye positive na enkoba ne se abamubuofo na ane omonam da bia o we de enyeye e na say da bia na mubu abema yesa wuntimi nkowanim ne se antifa ho bo nipa da bia mo wa won kyen a wo mo behye wunkran na mo asa akenya wo na de wuye bia no wo mo ata wachi e wa Akoma pam ene adwenpa emu. Good afternoon once again. Ye hwedwumade no ase e Akoma mu nsem live on Akoma 87.9. Yesa so wo Onua TV eso na ena wia mi ametina dwumade mu midin Akua Ofosuhemaa Boateng me so from Awuraa meje wo so metina mu ediama me sister Penny Beatrice Fiogabra anti bi baby a wo bi atwedi amponyankropon no onka wo ho na de wuye bia enye nhira ene enkonimdie na enadwo ya yatena si de se de mu amunim no eye Akoma mu nsem dwumadie no ne ya hyase kan ye ho ekosi se no miensa ebebo amya sorry na sports crew no so ede agudie mu nsem no atoa so ede amamo na ye be hyase no ansa na no ma ye nto ade
na we ade ton na ye ton na ya de pa ye mo wanya adwuma ye se wanya adwuma anya da bia ye tena se ye wontimi enya opepa enya akoma pa ene yen entena ne senti pe adwuma ye se de be yan kasa blo wo adwuma so a ye ya no wa so radio no hu sa TV ne so bo ma no wa chim de ato anu ya TV enti wo ye adwuma ni nyina na wutie o ho anu wa wi awani no wa hwe baako ni nyina ka ho na eso ne senti wo ye adwuma ye ni se wo ye 3D signage makers metal fabricator print operator general printing and a large format asem na making graphic designer na se wo pa adwuma ye mprempren ya na kuta qualification enfie mienu wa ye adwuma ya mabobo su nyina enfie mienu ni akira mo saafo no na akonya yi aba ede amamo ye sentiment pupu wuti bra be ye adwuma no na ye nchia wo ka yie na fa bi bo ho bra na kyerɛ no aka wase ye nsa anya adwuma na nidi woni adwuma ye nso akwaku bon sama babo pa ye sentiment pa adwuma ye na bibia so ntimi enkon kan ebi aye ka ni se adwuma mabobo so nyina no o wa akoma pa e wo pepa so obeye nanso woni sa experience na omo sebra na omo ma won teteye obema wonim die wo ho na omo wi a sika ketsuwa bi kete mampole e na obetwia na omo so ma osan teteye ama wa bewe dale e wo dwuma no emu na wo se number be frem panyifo wo so na waji nkyeremu bi emu do e cha mi die yi eye 0247 013 561 0247 013 561 frem panyifo yi na omoma wadwuma enye na won so sorry a watimi akọ na watimi aba na fia ye de na bibia so etimi akọ kan ene ye dwada na enne ensem no ye beka na ya dom na ya kwa ase enti obi kan kire obi na obi nso kan kire obi na obi kan kire obi se akoma mu nsem yatena se wo Akoma 87.9 FM so ewrat na se ye hia bom kosisa no miensa ebebo na ne wantie case ni bia wayo ho mesraw de wo ye bia tamuchuku wo de se TV na wontimi nhwa ni prempren ya tie radio no na wankasa nya feel of it and then some no abusia se wani ense okache me guest na se me nse ebre meko na mama no akwaba na ya hwedwumade no ase ententem so ede amamo medofopa maha eti say yeda Yesu ase aya no akasa de kakra ma me wate ma wonne so mame medase ya fra wo say Felicity Abuajewa ufri hefa ne bai Santase news site okay ewi idea na do ba Akoma FM ukwa wanchinchira ena wo na nado ma be ma bi e friend kwabena asare okay aya pagya wo ne net yefo ntnya sa wo ka je se me repeat me hu aha okay Feli kasa den wate aha ti babia osande ne maami 50 cedis no shase free won bosumi bia no osande ne maami 50 cedis no maami na yi abrew e na ye dey kasa den but no dey be o maami sensi kana mana na dey be 10 cedis na o ya maami and do tu buy no na aka
na watwe back na ma no oja hokoe ndi ade a kam no no o pie ni na amuko pra mina na ya Akoma ba no o me family to ko hospital ona na no odo ma wale no no na do ko hospital no mbata na ile ya Akoma na te so ona na be ma na do ma kwabena sare ne ware okay ti ona na ba na be fa ko hospital ma akọ woye efiri wona ye dey mko we ya o scientist ka wa mi no o moti mi hospital anti me ba anti me ba mi na na o mama jani no o shame me ma siken anti na me te ho ana na wa twimi o ti me ko ni fi be man be fa ko ni fie okay simu kwa ni pena on na me ko ta na o be cha me kwan eti mi na na ho wo ya na di sa na be fa ko ni fie sa na okodai na wa twi bo so mi mienu na akra na we mi na na ho o be fa ko tena ni fie ho bi ana na ji akra no tu ko tena bo so mi mienu e na akra no num no fo no na that time no mina na abebe ma no me ko ni pie na o ta be cha mo mina na to ada o tu kwan na tin ni ki ma me tem ko na mina na ho debi ni pie ho enkomo no wo yera me say wasemu no wo se wo ye no bo so mi mienu be ma no the 100 cedis na be you free hospital ana wo ko na mo nchen me bo aha entutu na mo nchen no ena ye de na osabe fa wo se bosumi mienu achi ena be ma no kwabena sare sabe fa kwatno no kwabena sare fie sanete okay mi ngo chana wa tonu ma ko jani wa he ni fie no kwa ye den mi ngo pa no ma na me pa mpra emina na wa toto ne ma mawo enti kwa wo na ko jani wa ni fie ho na mi ngo pa no ma na ai mi kwa mina na ho me bawo asam na menti ase ofan baabi kwabena sare etoto niema oba ne papa etoto niema ena o ka kire wo se watoto niema enti kofa woni fie ho ebere wo nanamo ena wo koye ntu kofa niema na ye dey kofa no ma na me da kwa mina no ti posumi miensa ena o chu kwa na o ti ne kima me se me kwa tan ne te ma da akompa pepe ne te mu ho aha okay anti me koye no na mina na to pa ho se o be fama ana me se braja na kwa braja na ti ni kama me se men chane ne te no mina na freno o freno o se o pa kim piama me etunya kinu na akotena dem ho kono ti kim ni man na ye de na so freno so on fa ki bia ma I'm getting it. I can't put in mamma. I didn't pay a prune. Aha, I know, can't say. A card of our back in the king. Mina, my penny poet and man can. Then my son, no more, I'm with you. Now, all can knock on account. My son. Now, for 2 months, Nick. And some of Cabras are able to cry and 1 year 2 months. No, or no, there be my son walk. Back one, I sent Predator, a dorsal, Onkai. And see, who coffee across the Sunday man was so I told near Mamma, or Fanny Money Brona, yes, I know kind. And I'll call ye, and I'll find your money bowachi, or find your money Brona. Nay, dear Nima. I am quantare, and I call my partner. To sure and quantale. I mean, meant to me. What dear? A samran at the home. Okay, and I did Brona. And a Cabras you took our mouse of what's what's none of now grown for Beriano. Walk once as a son near money the Koyana. But I got him is some woman bet now. And that's now. And I was a sour near Menina, if you and unchain. And I got an Cabras refuel. If you Cabras refuel what they call Ona Nemua. But name Namon Faka.
matete na asamu akoda abosume mi unita che no na ade ne kwatna kobra sare fi ho na osane ne ewewe ya mo wi bigu so a na wo koye aha enti wakwana na nase kafi ho mema bi na ye de enti okoye na na o sapaye o sapaye na on na me bedana o te tru e fam na me tebe na mata o kime kone tokno kasa wo se wo ya no de do be fa wo sapa na chi wo sa otu kan odi se no bai Felicity kasa dion na bua me na sa onkomo na ade bai no ye ntimi muawo asam na wo kan hu ba bia wo kan wo se otu kan wo sumi mielu achi e na osan bai oba na de aduro no be dai aduro bai kai to o kime kone tokno temi TV na ma na me fifi na ala da kro na wi wom ana na nsa bi wom a wa hu na me TV na ma me fifi na me kwadai enti me kwadai ana na me bedai na me tete na me eda enti eda na aka so de aduro ne fa wo odi jena fam no na me TV ya o pan no ma ko odi ko ti petrol na mo te primate pa mo te tumisa samum o fan yema ko si petrol so de ye de o ti tu kan to ai kwa on kram okay komna sare ye de adwuma ya ti oye nkane ho adwuma oye electrician okay no te tuma ho ana say tuma ho ana so woska okay titu aso de ne ma si petrol na ye de anti me chole na me humo chana ene ngopo o mama na de kwa praka do be o tu o hu be bia ai papa ene me tu me ka ko petrol na o tin ne no mana kwesi na de papa ne no mana o ti kwesi ai sie akopaka anti Feli Kasadin ukwa ya na ne nyema si filling station wo na ukwa to no akasa nipa bia wo man ko tunte odi no man ko si stage no papa akwa o te ko e kai station hono ena me ti akwa no ko ne pana na akwa na te left 1 year 1.5 ena odi akwa nko si he te na pe no te me na pana ena o kono wa mam sike bia ena o jana ko na ai miti akra na ko ai miti no ko tu container pesita na mada mate tumi o ko ai miti miyale Kasadin miti miyale ena tata na mnofo to ahu mam sika na me fan ko to ni pi menti miyale na me to ko on pa ne panko wo de akoda abos me mienu no kwato container chi so on fa na de nko sadia ne hawo te na miyale ena na me fa na mo te tumi sa efiri so na odawie no moja tu sa na wo de ne kwa na fa akra na nkoma ne ma ne nana no kwabra sare ne maame na wo de ne kwato from container wo so on fa na de nko maame so no kwa ka se ne je kwabra tero pa na o ti onu bebi a ayo ne pa no okọ ase woni bebi okọ a ne nana ne de wo de na ba sabi yampu nipa ara no wanka se de maame je onana na wo ji akra na to nkwan chen se wo mpa akra no ana wo ji ana wo ko fi me ko hospital te me ko ye de me to ho me ba wo ji akoda no wo container ne fam ho no mo ko hospital hey ada isabran de na na ye wo ate mo te tumi no na kwantu mi mfa ma ya mle na wo ana wo ji ana to fam emfichire na akoye ma ai container twem ho ana hwan ko fa no
no papa no me wa pa mo ko police station police department ana me dia akwana go to container city ana kasade be ma no on pemia ana on sumi na on sumi na akwana to on shano akwa on sumi na on pemia akwana on sumi na on share akwana okay ono to wa na sa ana me ko mo pramana yana ya koi ana mo kana mate ana akwana na to on sumi na on share akwana on de na ba ana osumu no osumu on sumi ade no ati menena wo ba ko ka hwansa wona ne wo ba ko ka hwansa no osumu no ati wa ye mo hwade me bo wo ye hwade ma hwan ba ta wan nenya police fo na ka so won sumu no se sei ase kire ne sei anti ye ko fe no pa ma choice pa ma choice menena wo ba ko ka hwansa wa ye mo hwade ata oda ye me bia me pan chano na wo ti ase so no ne be sa wo mienu no ba kwa ka na ye mienu no okay wa ye mo hwade kasade aha na ye den anti menena ana pet na omo omo ko na para pane no mo ye den mente won kasade ye ntimi o mo ko na para pane asam na wo kwa no wo se wo no sat o se ma ene ne sango ba ko nka ho ansa na wa ye ho ade aha ana wo pene ye basa die nti na pene ye na atu ai o sumina o sumina de piano opera mi papa na mi papa tia na ade me ne be man na yambra okay enti wo se eho no ana mo koye den ntu wa kwa na de piano opera mi papa ti na tantan me ba kurum ho mi papa mpehwehwe me kira akwan mati ase enti wo se ta ma oye se opeso no ba akọ kan wan sa no ayo ho ade e na wo pene so aha ti na so mo koye den am ko na parrot panie coronavirus panie oh okay aha e na ye den andi mo ko be ye na menena dai e na insan na bai enti panie na ma ni se ni sa bai we ya se mo so ka ye nyina panie ni angobi panie ni nyina ewo bi nti ada na ye de ye nyem na ade wa kwanyem panie ni wo ya wa kwanyem na se ma me ho na ye odan fan kwche coronavirus me ko fa sem bia ma Ghana Health Service for tia wa so be hye asama wo kan ye coronavirus panie ye nyina ewo bi na ba ne se na me de ma nyem na ade wa kwanyem ta for se men ko wa ye no me man si tamba corona so di asem yo to aswe na manage plan na me ko hospital me ko ya ma se me and me try na mo ti insure isi me sin na feli kasa den o kasa ya na o kasa na ekọ e se tiefo na nte wonka me kura metia na eden wate nti so wan kasa den a ye nte me sere wate abaya bo amwai aha enti me ko hospital mo ti insure isi me so and the permanent opinions na ti panana e chia me san o munyi okay jina ho sabra na akura na we akura mpasi no akwa no wo ho no kan ho na ade ne ko hospital wa ye mere na wuntimi nya hwe na akura nda hwe wachi sister hospital be na akoi when chiwa enchira okay aha anti me kwana me bo enti sa time na akoya di nsu sisi wo so no na oba ne we akwa no kame hu bi ti wo da mpa ne fa no so dafa be ma kwa bana sare yansi woda yo busuani bia nsi ho na wo busuani di wo me ba wo kwa bana sare busuani yansi wo ye na ebusuania ba ko wo busuani ni kwa bana sare na ne ede na wo an kasa wo wale obusuani na mini
Nana wona na so ode ne ma lo onim se wabusuani no. Anoti no onim na mitemini. Ebre ben na hu se kwabena sare e ya wabusuani. Se o mama. Mama ka se me mama. Omo na fi papa ba ko na mama ba ko. Ndo omo ye nya fa na omo ye epunya ko. Na se ne hu ni aba mani mpon no. Nti aba ne se na wona ne awo mienu. And no, I said, no, I think, and I say, Nina, my mamma, dear, me pen of her salad. Ah, too often I know why women to us, to go to the hospital the other day. And you appear not to punish me. And you name a copy, and I'm bear man a sign. Makota bantitia me onko na de bio broma sekan why the betri hospital bills no na te fana and na hwe wa no muja oseko na ani bi anakwa na me prem me papa na me say de meka na yi ano me say why na hwe etwi hospital bills no na te fana me papa okay o papa de oba wo betwi ai me frena na wa send whisker okay na papa wo hefa I Santa April. Aha. Enti sabra na akra no ye de na odidie. Akra. Ebu ha ai omutte jana plan na me akra na di. No wanya mfie sei. Na wanya. Na akra wanya di adwana na ade ma no. But ya omutte koko plan na. Aha. Na anes omusalla. Aha. Enti ana pa bia wia anwumra kwa ndi koko masa ne salak okay ye free way enti you be fie na asare se wakoda ba bi 6 days enti want me no ntena bi na ye dey na me kwa na se epina akọ epina akọ me ko be pe se na ma fa ne ba na anko okay na ye dey e ho no twa wo free ho na ye dey bi and life ye pa ye cray ye pure and me dey akwana koye ade atena me dey akwana koye me ba na apa sekan ane aba ana ode broma mi twana na odi mi kana pa papa na me ko bia ma me pi kitchen okay ko bia hono ana kwa na mwemba sapasa enum ka so de bibia ho ye basabasa wa ye mre ena o se adwagu so na aye mre na aye basabasa na akowura ubi kitchen ma de mi tim kasha na akra no we na akwa no no ana odi akwa na body bu no odi adwagu so akwa ndo otaniti na ma no ho okay ena odi gu so ena akowura ubi kitchen ati akwa na ye pie pa apemfo no wo de twen o ka se mu fiefo abefo na odi akra ni si wo no dwagu so ukowura kitchen wona ye dey me kwewe na ma me fanati falande mo ana maka anto hu ma me na o sign ana maka se ma me se ai brasha da oti me ka se oti ana she Felicity ankoma wo ni ye di ni nyina ya ba ya ni mu afan se si ya ipa wote he ya wa betena he kwabena sare di ade no wai mpa so ai me pa me no fashion ana se kama to mi shan no ana ko to mi ko mi no ode se kan second one no se yigu na nya so na so no aka kire wo se wo de atoso mienu a obeyo ho ade mi shan se kama no na tim ko to mi ko na mi ko ana na ta na me kana ka de twitter tables and the other me share it me ko twa de pa na kana ka and ta me pita na te and ni ho ana me share ho se ana me ko hu aduro bay etwena ya ti nsen ku no eish kasai ana ai ati mi ko me ti mi ku na ebu a o share no we dey man about 2 point na ba share jene se me na okutai
aba na ode bo me tem me pu prene ne me twana me twana na ai me ko hwe oka say yin nse ni gu no e na wo si wo nyimu ye to so me yinu no e na oye wo den e na plum aha ana me ti e kro mo ate ai putu me dem yi pro boku aha ana ti me yin ko a me ko te me tane pe o se kan be twitwan okay e na akoi me ko na me ko po me na na amane ona na no do ma wale no nko ka chira no me na ba tu ko ono tu okoi na ne kan de na ai be ama no ko asale mama tena ina e ba ko hospital ko said that me temi and me na be every few and not to second take me to tell me me yen kwa me nko enti mo ko hospital no wono na ne asare ma mi na mo ko bia nko ene ko si sei and mama no prayer no na tete kan twa ko me to tell me nko ana me ko na me ko hu kwai na me de tabla tem me ko hu ko betwene me ko hu abusiafo Felitwen na wan hwe ya asem no be ma na yira nyankropon ya adom on the 21st September 2024 jumadi kase bi ekoso na ni nyina ne se Akoma 87.9 ye ne ye mpanyifo ne aka bomu ya dwene mo wadwen pa ene ye se ye pese ye somo na bibia so ekon kai sansa moda yakoma so ne se anti on the 21st munhia yen ewo Prempa Assembly Hall anopa na nwotwe pepepe na ye de jumadi no ahyehye so ya Akoma Healthy Child Fair ena ye de ebremo ye ne Pediatric Society of Ghana Ashanti Branch Pediatric Society of Ghana Ashanti Branch ena afi Konfanoche Teaching Hospital ye no mo na aka abomu e de jumadi ehwonko kase we ebremo on se mpempi maamefo papafo ena ye ko review ena ye ko health screening obi abaye health screening na na o ya mampanyifo ye de ye se da bi fa akoda ne bra na ne ye so ye nya nkoda de emfa emommo wajuma samunti wuntimi nya ho fa aba ne enko check up ne ade ye se bra na ni nyina ene ye de ama wo ne senti general health check up ebekoso ye be hwe o masumo mo minim wo mo ani ene chese ba bia ya wose ye bia no ye be hwe na ye hu eho pomasibre enu achi psychiatric examination obi was me bed na ni so ohye papa akora ni so ohye be hu ana sabi wan hwe ya na adwum haw de ne ho ebegim nutritional assessment de wasa akoda ni die ni se wodie ni nyina ye be kyerɛkyerɛ mo na enu achi awofo ne nja mumu monso mo ba de wase ye mamu bia ebe ye efuma pomuden ho nsem mo chese BP ye be check amamo ye be sanso mo pressure ho nsem amamo mo sugar levels ni nyina ye be check e de amamo na chese bibia atoto na akwa mu kama pa na chane nso se dwumade we de ye se ye nje taku ye nje sempoa ye nje dama eye free e na ye to nsa e de afrem se momre enkoda ne ban so ye be san no modi agoro train ride face painting bouncy castle ni nyina be koso eni agropi na kemefo aso yasen live long nutrition and diet clinic for aso yasen St. Ben Jewelry for aso yasen na dwumadi aye die yi opese ujimu nchiremu ebi kura pese obeto ade wo ho saada no opese obesi wo stance wo ho de opese obeye wo bia yesi akonya ne wo ho enu nti frem panyimfo e wo 0209 110 0209 119 090 0209 119 090 0209 119 090 Friend Penny for normal angels so your Prempa Assembly Hall on the 21st September and a jumadi no kwaswana pa na watwe ne senti hia ye nyina wo ho na ye nhwe ya pomuden ho nsebe ba na enkora na femu a e bia so entimi enko enkan 3p garlic mixture e wa adwaman so we epi wakefo nupa mo dia ba adwaman so a ene ebu amanfo na esa ye nyale wanyina e de ama ye eboa na boost immune system no wow blood pressure e kwaso no ebe ye fi ho de ama menstrual pains na tete wo your ba ko fichira wo twa ajo saa wo jo ho ba bi enje wa ye kase amro so sugar level no so ebe boa wo na ate so e de ama stroke enjojo ya yare
anase asthma na etete wa emfihia bebreni na entehye wa yare na beja wo so se we de abusuan ya de da bi wunyanya 3p enom ye unu bi pe yade ni nyina ebedwane ojo so ntentema wadwa me kan fama wo ne awia yi 3p garlic mixture enye na ewo pharmacy chemical ene herbal shops ahodo nyina mu kodani herbal misty herbal colinac herbal apidank herbal ne kotu ni duduo mu enchile mu bia de frepi wak natural health services for ewo 0248 928 824 and 0201 000 021 yabaya aduane na baya de na ye dia boye ndodo mu a chese bibia ya kama ne aboye no tom dia na e wose ye de natural spices kama pa e na eye the sentiment ka chiro se spices ne doso e wa adwaman so ene ade achi ade sasa manfo ye bia ni ebi de asichire no de kala fra no de aba adwaman so wo de agu sachet mu adan a wa ye spices ubedi na afei o cholesterol ho sensem Akoma yale yakura beja wo so eno ti na ne ye kanfo tetede no ade ama wo ne din ne honam se eye tete natural spices na me kanfo ade ama se awia yi fa ye waduane bibire bia wo ye na won so apomuden ho nsem entimi engina brane esan se ye de akekadro jene nkete bay leaf nutmeg ningina ne akeka bomu won de natural ene akeka bomu ade aye eye 100% natural ene aye ne sa kama pa ade ama wo rosemary nyina tuatua garlic wom oh what do you aduane anu so de pa ya woni stew seasoning jollof seasoning garlic and ginger seasoning chicken seasoning beef seasoning and ya woni curry powder and so ewa adwaman so na apese otu no dudu mu afrem panyinfo ewa 0245 580 975 0245 580 975 Felianto aso asare pamo wo na waso wadi nyi se no angu opamo wo no okọ he but meko matam pupu o ta kai no ekurase o edan meko matam pupu o ba no amuti ekurase meko ko tena ho na akra no we na akwano oba ma no ti boso me ba no wo je ne pamo asa okay ntu ko adan fo no ye den me pram me papa ani maka no America Akwa hospital okay ani mkoya laugh mkoya stand na mkoya stand na okay tu mkoya stand na mkoya lab no then no mkai amontan cash ana se ana kwa wan cash na se na metejo robu ona ana kwa asam no wan kan ni se sia wa makwabra sale ewu me ba fa no se sia ya ka asam ya twa ye ho aba ya meto ade wa makwabra sale timi ewu me ba fa na o ye twen asam na nabila me say okọ akurase no okọ akurase no o papa send you scan no na aso okọ hospital okọ twa scan okọ ye lab na ye dey ana kwa me papa na maintain kebi che nya botere okọ ye hospital no mo say o so man ka hwe ya nkyere o man ka hwe man ka hwe ya nkyere enti kwa na akwa ye dey me kwa ye no na ma say me ai I say I say enti na ya moto no tumi na onka dem ko try time ko try mo ko try na mo say okay enti twen se sia ya ye kan akoda no a wo sinyi se ne yese yese ne aden akora no we manya ne sa ye nkwa akora no we enti akora no me ma no ho wo de otoso mienu no oba na be ma wadi mfie sei 2.5 over 2.5 years owo ma me ho e wo ha kumasi ya na se ukromo kumasi ya ehefa side no side okay enti se sia na ye ne sa e ba ne sa no e na wo de kwabran sare aba ha dia na kwabran sare ayew mpa so me pa se kama no o me je ka mi second one no kwabran sare oje mba to wanje enti ho na ye de no wanje to aso bra
Mbacho eno ase ye koya pamo miteme nkon en nkofo me hu ai kokubetwe na me si ihwe ma nkofo ma me pise chen kwabena sare pamo wo frifie no na wo ko chiniye na hu be ma foforo me ko chiniye no en me ko na na ma aso so ko wadan foro ho de me si yi free ho enti wo ko akura se baaye no na wo so won jini se na akoshi abe ma foforo etika ko na na ma ho na na ma ne ye hwan ya 87.9 e push na for ba ko na ye ko ye primitive won film na se bepe am ko me koda ho aha enti won jini se no na aso na ma na akoshi abe ma foforo mbasha be ma be ya ko kubetwele what they say ko kubetwele basha wushia no we but Roma park no so kroba asem na wokin wen chinchira Roma park so na wo kwan na wushia ko kubetwele but na me sa kwa antenna na ma ho okay it's now say akwa na ma ho back ana akwada ho sabra na akwa no we na akwa no ko kubai kwabena sare ho yo ti no wate ne ba masha ana wo ne nam edi nyin second one ne nam masha tu shi abetwere park so na wo kona na ma ho masha okay na mi na geni na ono tu mi ka se na se kwabena tara pamo mi no apamo mi na betwele no nim kwabena sare masha tu ka ten se kwa ku betwele kwabena sare apamo me no ana o kan sei na de ana menene kona onko te jana mama na yenko fi etu di na chi masha ana mkoto aduane we Akoma FM 87.9 Kumasi mkoto de mkoto kokona pano enumreble masha okay mana koko aha tu koto na ye de ana ye kofi why fie kokubetwele wodi kwa kubetwele chi kofie masha to aso e te yankwada atishia na otema kwa mmena na mko wushi akwa kubetwele Roma park so no a ana o se yenko na nkoto aduane ma wasari apamo wa ana wudi na chi mokoto malikoko ne pa no wo station ana o se mo nkoda ade echi anu wakofie ana wudi na chi koye to aso de esi ye enti ye kofi na enti atishia FM 87.9 entwa emu asem ne ntira bu kofie de ne si ana me dai wonyam na akwabra sare so wonje no wasa akwa ne kwa kubetwele kro na koda to aso e enti ye tebi na chen enwumre no modern place mien yo ade echi no ka woti kose kofie o ma chop money but mama 5 to aso ana ye ko ai no kwae no kwae me kapa ete ana ko eti krite te metimi Akoma FM abawo ha ka betwa o case rough asamba na wo ka ne sa no wo wonyam na wo de koma wo de kwabra sare nyem na wanji nyinse no wo so na Roma park na wo shi akwaku betwele wono ahu mabo akotokoko ne pa no ama wo ene wakofie wapono wo ama wo ne wada emprenu ma ye 2 rounds anwumle no ade a chen wo ko ama 5 cd sageko wo ko ufie ba na nsa pa wo se wonyem na yetimi de na nsa pa determine pregnancy ba ma ne wo dan na enedwo ya wada be chen ka chen nsa papa menyem no no on temi na on me dai o ma ne hu sa wonyem masha ana no jitu mu say yo Akoma FM 87.9 kwa brother papa mama te operation o be hwe nyinse no ana no so bo obi gu so aha tu be ka kire no no kan say sa dia matias ye na te ana me sa me ko o pokumi why ko betwele wo se say asi na me ti inse na ba shan te o pokumi na me ko police station for me ko police me ko ye ke na amo pre ni na na wanko ana mo pre atako ko na oba na atako ko ni so ye hwan ko mo ya idu di obi adi ba mu bi eti ni bia dia no mu di ka fe na wanko 87.9 Kumasi ko betwele mo pre no wanko ana ni nua koy yo ana ye tna de kana o se ana mi ti on hweme
Okay. On family ya koi. Ya koi editi mutana ate on family papa. On family papa. On show papa. E shana wa show na nye. Okay. Apete na editi hosa. Anti ya ko hospital. Ya ko hospital ma semi posumi mienu. Ana na wa chi 87.9 Kumasi. Ana do ana no. O se nyo no. Menti makwai ana makwai mtasha no okọ be bi se. Ese mi ne kamera sala na yina mite ebe share. Ana ko mishro. Kasade. Mishro ana ninya ai sitmantwa. Aju omupi o de makana kwete be wani makana kule. Anti e ba ne sa no mu hunahuna ho. E kwabna sare no kwaku betwele ko ba bi. E ne ye ka chen sa woni kwabna sare na nyem. E na ade abehye no. Ti omo ba ya obeka na ase ni sisters wan ko mu fi odo be. Na usuro so be wu. E na wogi tum sampa. Wudi nyinsi abehye no. E na ye dey. Enti na ye de na fed na ya ko fit no mo de me mbusu mi na ma twimi ni. Meba. Eti ye ne sa na ade nyinsi no ko che kwaku no. O ye dey. Na kan anti posumen na mam sika o mam ni na mo pa acho no mo hwem kakra anti na no mo show kakra no ma wo dey no mo uska say no mo ye wo dey na de bia no mam sika ye mo ka sa no mam sika pia ye etnyane eton na yedi okay and the hosana me ko the hosa no nyabotre on fiu na ye dey wo ye nyinsa ne dey and no ye to na ase me no supi na me ko twashi na mo je tumisa ana ye ko Akoma FM 87.9 me ko hospital mate omumfi ana night ni e bai no so what it hot o mache da bia de o utwa me do ba da bia de moja tu ti doctors na brew anti ye ko ata me ko omoji metro ho an na omoji be na ye kesensi yan ko kasie mo chi ma se anti me beka chire no OPMP yo ana hwan do koye ana akọwo OPMP me ana nurse ni no oba me friend oba no papa na so na me ti ana se me akwane beti me wuti omon paka na yanko wanchi ho no omoko hwete akwane na no ho aka mate enti se sie no asama wo de baaye no wo de kwaku betwele na baaye ana so de kwabna sare ne baaye to kwabna sare na kwaku betwele omumienu nko a na tala emema miensa na ado masama ba we ya 3 wanyame ya ja oba ne hu nkonkono ene ye nya ne ntem ne yetimi aka omumiensa nyina wate enti se sie no kwabna sare na wo de na baa na abesi kwaku betwele so se pa no kwabna sare ye nya ne ba akoma dia na apate ye nya kwabna sare ba so kasaden ba so ne pase kama no petje ne ka e ka ben minima me woye ana mama na sha kran and to 500 million no peshene ba ana mechanical de akano to automatic kasade chasie kwabna sare onya den Akoma FM 87.9 number 1 me papa no amfa ma de mama ena e ka chen obapa nyinu adi mfie sei 5 years owo kwabna sare ho waje no owo hefa techima okay onfa aba no mrew oba na wadi 5 years no kwabna sare fo wa de mrew ye to so mienu anantu o me 500 million 500 million ade wa ye dey minima wan hwe me wonye me ya no wan hwew
enti efiri se wonyem ye edi besi sabre wo je kwa bana sabre 500 million 50,000 Ghana cedis okay ya to so me nsa ana o me ba o tua 500 million na on hwe ne ba ya to so me nsa ana me kana card won ho nte do tomate problem wasa fa Ghana card on fa Ghana card nya dai emre wo asa yenko betwele ho betwele nso nya dai omonti etua na me boy na oti ayana na abo ni bia to oti charge me ati me site ma fan eye dai to oti charge to me site ma kwa ku betwele de charge to wo so te ma fan ti kan me to me fa okay anti ni trite de hu sika na ma fite de kwa ku betwele de charge to wo so afa ni sika sen 1.350 135 cedis 1.350 aha o fai basma fa o first kano basma fa feli o first kano basma fa aha anti atan no ti o ta sitempi e ti share pa kunta e nti mi pete na 3 ni kasa den o hu sikaro ne back mi ano o ma mi picture je nti wan kan ta mi se o hu sikaro o ko pani ni amani o so wa feni sika basa 135 cedis o se 15 basa edi nansa ene o hu sika no o hu na obra obi to aduane di o ma wo sen o ma me 10 cedis o ma wo sika ni mu 10 cedis basa wo de to so wa sika no wo se 15 ena wo bo ni dua enso be na de bo ni dua miti bosom eje kukuru ukura mu bosom basa bosom be ya eje kukuru basa e wa he ai benchinchira wanchinchira bosom na ade ball kwaku betwele dua basa ena o hu sika no nansa so basa ena obra wo 10 cedis e wo 135 ni mu ena ade to aduane wan kan kire say sika na wahu na basa ena kopo nini ai ataka kwa mane ena nini and be kaita mete minim akamimta anka sikana ate wahu na akamimta anka ai ma titi kana me titi kana wi okay ode ubodua no gina ho na abodua no pastor nu bonachi na yede no teso abonidua makaite na se sikano ati mina mafa ana mina mafa ne pa obowe tem perfect kan na ana mi poni jena ati ayo mate wase o mi so ubodua na kwaku betwele gina ho wasite na ni nua ata ni gina ho asa ukapane etanachi why ne hu se ubodua opia na ne yede no teso abonidua wa na atakọ kire no maka kire na se mapojia na ta na ata ai senya wo ntwato so na o sa pamo meka na medaban okay enti wo so abonidua no e na opamo wo enti onya ska na ode brɛ wo ohun ska na brɛ wo 10 cedis ode 10 cedis ni bi na ada he na wo he fa mo fio ha but now the fie na bonten masa e na wo je to aduane masa aha enti me to eternity na ni nuano okoka kire ni nuane se ska ni bi na ode abrɛ wo ti se kwaku betwele nso nya dai but ejana me boy na te ye dana ye dase ese kwaku betwele so mla na mo nkoda ni dua no na mo na ase Power Specialist Herbal Hospital for se yankan cho se ena wiye ibra no wonsa wonyale wanyina amfa ma wo yade biara etete wo bia no mo se bra na mo ewo ho aduro ewo ho hepatitis so mo ABCDE ni nyina eho ayaresa ewo mo akache se wo liver ana tesesrade adole ho a wo mo se bra sciatica yade ni die dena so atwi nipa kwa asamado wa wo dompe ho aka Power Specialist Herbal Hospital Dr. Akosua Duaya wo se bra no wonhwe na onyi sa ha we nyina emfiri wo dompe na ho ka na ye de asam na aba o sayade na etete wadwane ta wo yam ketua bia na wo homete oje ho a enje a wo mo se bra kwampo na abe show minimu wo se bra no wo ho aduro tatahwe o de ka wa kwampo no ebeyira Kumase fo abekọ eye feyi asele gbosomtwe kwantempọ ne so woni Jasbo filling station no na ehwe animu aya junction wa na abehu omo enkran fo bekọ kwabenya poku ase ACP main road takrade fo nkọ Anaji estate omoni Anaji eme primary school na ehwe animu wodi nu pa bia badwaman so aduro ye tatahwe aduro ya heba malamix malaria fever na afa general body pains eno na A2 ase
Herbatin herba mixture and powder eboa boost immune system no jirika ju herba mixture meme do ma pa wo ye bema na ju hu di se wo bema jibinu me na edi o mensem cough care herba mixture wo atese wo mu ya wo ya obo wo kuhu ugina ha na abogwo a ye bete no wa ngraka jan hia mesrawo wa duro nie obo na asoso wo mfe na wo jonso ho cough care herba mixture doctor Akosu adua ya edi aba adwaman so na mekanfo edi ama wo adua ya herbal tonic so ye mo mu ato na mo ntumi enidie ko Apidank pharmacy anase herbal Fredimens herbal Dani herbal shop Misty herbal and afi Kolinak ewo Ashtown na opese woni doctor edi nkoma na wa frɛ no ewo 0244 544422 ana 0200 383 831 WhatsApp no ewo 0555 797 878 ebusuafo yentwa ye ho na ye di apomuden ho nsem na aba ye ne Zian Naturalist Herbal Clinic fo wo mu ade good morning herbal mixture ba adwaman so ene edi omanfo akagina mu no na esanyale wa hodo no ye ne doc etwetwe enkomo I'm just here in free Zian Naturalist Clinic and good morning for Asoye and Fama Akoma from Momo Share no Momo 18 in Identity Kese for Yasoye Emma will be an accident name that and do some say yes a good morning time good morning herbal mixture and just say ya no passe we are saying no do share will be what's a good morning which any panel be hold your patcher if you say dry nay aba eboa will be mani pediana nkasa no ekoye edro no a general well-being to say ACC ni pediano na fe adwono boost immune system de bia na ka ya ba ya betena ha ese immune system no hwe ho asem kan hwe ho asem kon hwe eno na de ko ba wo nyankopon wanye wo bia abro e wasase so eni ti wo ma wo bia immune system se immune system no na de be ko ba na fight ya de bia e koso e wo ni peduanu enti empo unu kra se oh mimiti ye me ya me ha se ye me ya kan hu se edikan edidwuma ewo wudi eni manase wo mu ansa na AP enti se immune system no entimi a na afei abani so am won se oh me ha sei na ye me ya sei me ha sei na ye me ya na afei so nyini a wo nyini nyina no na ye immune system na wiki na kofom enti de obehia ne se obenya adura ebeboa wo na ebe boost wo immune system no na hoden abam na afei naturally no chese no nko akasa etimi aboa fight ya de bia ewo mu na ansa na ma fa ye number no enti just me so number no ehu hia asem senti na me de number no to dwa no wafa no wafre de chi wadwen bia so no wabusa ye be chi wase the number is 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and also 0553 21 35 87 0553 21 35 87 on say big dem bia na ba na kan immune system wasama obi we ka say oh okay na no cry there na say dem pokra na eye na your immune system no etimi weekend e be ka say bia causes na say bisa me ka say oh nyini a e factor pa obi a wonyini bia no e factor pa say your immune system betima akofom we say niam every body nim ni nyina no timi we na se na for go take mo akohodo wo timi no first one say too much of everything is bad and more now we taking ankasa na we king immune system na for stress we any pay do you be stress one day so be dwendwen kakra ni ma bi be koso we ase koso ya fe mo say no wa sha say wo dwendwen stress so betimi ama immune system na be kofom afi wo to wo didie mu kwa yesen go balance diet ko ni ma de kro mesrew timi wa ha sei ebe church bibia mu ama na fo wo so ontimi enna yi enna na ontimi na no ebe timi be immune system na fo be chronic disease which just one kasa wonim make kasa wonim pa so chronic disease bi wo ho a immune system no akofom ana se betimi ama immune system no akofom nwane a yedidi ni nyina no ebe timi ama immune system no akofom na nya ya adom ye the good morning herbal mixture ba ebe boa ebe boost immune system no enti wo a ontimi enidie ebe kasa loss of appetite adwane yetimi de besi wanum aswanum ya sanya wode na bia ide adwane besi wanim ase adwane wadi kakra didi kakra ma mi odidi kakra ma mi ofo ni nyina adwo ye good morning herbal mixture good morning herbal mixture unya adwo we binum a ebetimi abo na boost immune system no afi wanum na enya wode no be sha asese be wode afi betimi didi na bia koso ye amaw afi mo so amontimi na no enna ehu nya
ewie agya se wo tonku no enwumre na wo se wo da enwumre wo ntimi na enwumre wo se wo da dem saa na wo dwendwene nesere onya good morning herbal mixture no na boost immune system no na ntimi mwa na wotimi ada hwe obi a wantimi anna anadwene nyina bo se ade eche na se bi kɔ na nwuma so a wo se dey ni nyina ye se basa asa nipa no honam ye ne ya asa bibi ha no ache se wo de wo ye wasa honam nyina eye wo ya na good morning herbal mixture no bua wa fa wo se wo betimi ada wo da bibi abekoso ya ma ade eche pe wo se no ye very active wotimi akɔ nwuma ma bibi akoso ya ma wo ho wo se asa na asa na tata ho na good morning herbal mixture ennom na so bia wo hyem paboa fa obeyi wo paboa no ato na mu nyina emu aye say dududu obebedi ho adansa na kyese enya agro wo say man share good morning herbal mixture na me nim say dro bi say e wo ho ebetimi aboa me e boost no immune system no ama na ne nase na tem bia wo hyem paboa na etata ni nyina ekɔ hwe eye immune system no say one win na say e weekend pe wo ye prone to disease na say yade bebre enti obi wo ho a wo say wo panyam kosi awiemfo no ene wo yare obi wo ho a tem bia nipa bi wo ho a wo abusuan nim ene wo yare o china no ho ato no ade echi wo yare ade china no ho ato no da bia wo yare say nipa no immune system no e weak obehia good morning herbal mixture na e boost no immune system no ahoden aba afede bia complaints na wo making no say da bia me tired na awode me o china me tie me ya ene me ha say ye me ya no wo se ni nyina ebekɔ o wa abewa bi wo fie o ta complain sisi enwafo kwa de me sere wo tie me na wo abewa bi wo ho wo akokora bi wo ho wo papa bi a wanyini e wo ne pani fie so amesere emma good morning herbal mixture eche say free ne ho kra e be say Sergio ne ebeboa no me di kan catch that say age e factor nyina wo nyina na factor be say niam ewura wo nuane no chemicals bi rewura wo mu ache say e be fimi ama ye immune system no akofom enti wonya good morning herbal mixture no eno pe e be boost wo immune system no na hodi aba enti mewafo nyina ne kokrafo nyina mesrew to be mani pano na say to good morning herbal mixture ni be mani pano na onnom pe e be boost wo immune system no me send your number no atodwa be mesrew number no ho hia frey ye be chew say do basic kwa esi anom no your number is 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 afo was when so tired brew one no jejo bia so na hu hwe so bia na immune system na wo form good morning herbal mixture e be bua na boost immune system na afo when so brew ni nyina no e be ko ho ase e wo se finish and money nyina wo de no good morning herbal mixture be go na boost immune system so ha woni nyina e be fi wa ko afi e ma ye se de ye chese ye nsem panie oba wo tie me e ma good morning herbal mixture empa hoda menses no NCCC so ye no matin munya wo na dia asem kase na ebreo won so no sans 20 me nko won no ni bia entimi enko wo de go no good morning herbal mixture immune system no epia na wo form enu tina won no ma entimi nko da bia wa yase ye wo ya wo tie adro we nka no akotobi wo tie adro we nka no akotobi enso wo hu ensesan ye bia e woni padua nim na nya na se wonya good morning herbal mixture bi eno pe e be boost immune system no afefichikom no wonya wo menses na se wo bunsa na wo yase na ye wo ya ni nyina no ni nyina eto ebetwa wo so dia emma yie no aba 1 day 2 days pero mo sa fe bu de fini nyina ba besme akọ ama hoto aba nti oba wajo your good morning herbal mixture nya binom na boost immune system na hoden emra na fe yes infections de nya manko a mema so kan bi nti oba wotie me nya abranti a wotie me infections no one no microphobia na titi nya me bi hye ase wo ma me hwe ne de how be bro jai we dey go to good morning herbal mixture e be boost immune system no naturally and no one kasa na e be ko ana se be fight ya de bia o how be e wo ho bia no be fight ya continue san carbone ho na ye wo hini nyina no we draw your good morning herbal mixture onya draw we be no e boost immune system no ama ho de etimi aba fa infections ni nyina e be continue be ma wo so a wotie me o me ma sam da fom ni nyina no na good morning herbal mixture no na boost immune system wo tie draw we kan wakoto opese ye kase opese ye se e ho ehia wo de no good morning herbal mixture
na emwa boost immune system na ho dem mana for be mana afi hu ntini na tese wanga sa wo se be mekra ewu kojo to odi no good morning herbal mixture be boost immune system na ho dem about be me na bibia kosi ama na be bia benya good morning herbal mixture na de yes pharmacy shops se twa yenwo hye na bi wo ho herbal shops na good morning herbal mixture no boost bebre wo ho na mo for mani chim kumasi aso be ko samdora kejeti a Dubai gate 3 okwo ho good morning herbal mixture bi wo ho PF etafo he ya good morning herbal mixture wo ho Misty herbal for the men's herbal Danny herbal okwa good morning herbal mixture ewo ho dia pharmacy so ewo asafo good morning herbal mixture wo ho enkrafo enko repass tinatet hello good morning herbal mixture ni bi wo ho Cape Coast for enko pina pharmacy boache ansa saso na yesu nyane for many enchimo mose pharmacy good morning herbal mixture ebusu bebre ewo ho kokofo amutie me adworo ye wo moja modwuma ye bibia wo me se boost immune system na yade bia emmew enti wo de me srew me number no me san e de atwato make us go to your send one woman yade me de me yade o de bi o kan ho pa na ka cho that say duro no e boost immune system e was so we to hodada enye say e ba o ba yade nkwa na no de bi na emu me wo setem bi anu no maka cho say nyini ka ho enti nyina wo nyini na niema ewura ni padwani nyina no etimi wiki immune system ti wo de on pon wasam no to good morning herbal mixture na emwa wo na sesi ni padwano emfa emma ye number ni Mr. for number necessary and free 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87. It's a doctor 3 days, the doctor with the time, the doctor with numbers, but that's it. The doctor with the time. The on pon wasam ko to good morning herbal mixture na emwa wo na sesi ni pejano emfa emma ye number ni Mr. for number necessary and free 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87. It's a doctor 3 days, the doctor with the time, the doctor with numbers, but that's it. The doctor with the time. Yamamu now more energy. Yanesian Naturalist Herbal Clinic for Muna Day. Good morning, Herbal Miss Chabel Jamai so. Yane doctor na Eddie Nkomo Abe na yesa ba studio ha na yatwa so Eddie free ha. On say eniema padie ya adwen se da bia ye be mo nya bi ato. Esanse na sika sam wode papa se de wo twi minimumi sika afra pata enti wo to ade na so kopa de pato a e wo se e mawu ba bia benya ne papa mu ato na bibia nso atimi akonkan ne senti menu apagi ata number 3 watna se yenko na ye ne no emfa enhyehyɛ so e wo hopagi ma he net say e na wo kasa wo from betwela boto won na wotwe na me ho mfa me bateye na wo kumase ya ade ahia na wo fa se chia wo ofa do nim cement sa mate yentie o era ma me mfa nkopie grow fine for asoeye se eye nsansa ana se nsisiwa egu honam no ani prekesen obeda sori na honam ayeboho asede wakoso concrete anajo ana se udidia na ayese gese ukotwa bi ansa na wanum atoso ande na me kanfo grow fine nupa ni bi ede amawo onsa na onano esori a de bia titiriti o se eye ananse na acheme enye police na achewo kope grow fine nupa ni bi enom oba ubu wunsa obi wa ha otimite wonka Africa jetia ene na me ka cho se eye menstrual problem anasa wo de o menses ne emmakra me kanfo grow fine nupa ni bi ede amawo shanu nso grow fine eye ya ye kokko ya na ye de aye ne duduo mu no okọ emrom Misty Herbal ubenya bi ewo ho nom apidan so ebusu wo ho Samad Herbal ubenya bi ewo ho se openchemu bi abro mi de so obetimi afre grow fine ewo 0244
080596532. Mama mfa honko pie mindset travel and talk consult. Se we a Benjamanin. Na opese utu kwai anase opese ukosua ade. Ubetumi Akoma mindset consult for asweye na ono omo edinkita ho. Se ope Canada visa, USA anase Germany. Okoma asweye umbetumi aboa. Se ope birth certificate so akomo asweye. Se hotel reservation so a okoma asweye a omo betumi aboa. Me se enigi seme wo mu ne se wonsa aka visa na wie na wo kwa obetimi de wakodonkua anasa wo yere aka ho akọ se wo wonsa no dwuma bi te se wo ye electrician plumber anasa factory worker Canada aben hyehyehye ne ehia ne se wo bekọ omo asoe na wo no omo akwakodi nkomo Kumasi omo airport runabout omo ben police station no obetumi afrom 0508 368975 anasa 0302 908398 Agbozo Herbal Clinic sa mento mema ni nyina enkra bema se umuade a enye oba ahamu ewo se wo kwa udi umensem ewo honom se ompese ebefre wo se kwadwo papa ana se bra na ye den na oba a woni no wo empamu agroso ofre wo bra enye wo nua ba no ewo se ofre wo miwura ana se wo hene ba esanse adwuma no enso ani ntide bia ne apedin bi te se kwadwo papa ne ye de fro enso ani bema bo adwuma utuo no mane nto ayese konkonma fojan de ende kope agozo nupa ibi enom anase komo aso ene koka wo ha eche omo mbetumi aboa dunso mu yare typhoid fever obetene tetehwe eye west pains ene mekasa na pesem che se usisi ya wo ya ko maso ya ombetumi aboa oba de bia mekamse candidates yare bone de friend white no ade yellow nanso so ye friend white mese wo ko maso ya ombetumi aboa Agbozo Kumasa mo de chem to Old Insurance Junction ubetumi afrom 0553 417752 Accra so mo kwashiman ubetumi afrom 0241 750282 Charistic Ventures men kan cha wo se wo honam eya wo mre anase yare bi ne honam no edi epinisie yakwa wuntumi nkobi de ene bra omo aso ye ne bepe omu nupa bi enom Ose yare bia a efa enamu nsa yare bia no bo maso ya ombetumi aboa wo ne dudu omko kanshi drug lane na ebi wo honom anase herbal shop pharmacy shops a wo mamu nyina wo maso ya ombetumi aboa wo omudi nupa eya ha ma no omudi e de abadwa so ebi ni hindi herbal ubenya bi anom Zahara G kope bi enom Zahara Man capsules Mercy subiem na me pese me chese bema e wasa obo adwuma ena Zahara Mesha enu so immune booster okwa herbal shop bia obenya bi ato anom from 0246 348334 anasa 0248 569335 era Pegi me da se papa pasa wo de yakọ adwaman so ama yenya ne ma papa so na omanfo nso ebenya eso emfaso ne senti Pegi na mote ne nka no na nti eba na ye ne Felicity akowie enkomo no na Pegi besa aba na wabeto aso e de amaye Feli yento aso yento ankomo no so a tie se wo se betwele de omra na edua no a obo no monkodane na mondase ti wo pene de na kom kurom ho sesi abetwele we ade waba wanchinchira ho ena kwabana sare nso we chechiman okay ena can I say so mo yemiensa tola nso we anto okwesirim okay ti se ye asare de ye wi kwaku betwele nso de afa to aso we ena tola de ya da na ushi atola na ma for man na metem mina na ho enti bo mama owo second one no I was say betwele mehwe ne bei kwabra sare mehwe ne bei wodi akoda ne bei kumase ufure kurase bei kumase na ya chenchira na mama me be pa me ba kumase okay and papa me ba kumase me mama me hwe me kama ena akwan na promise na tara ete ne po beti tire ai me mama ho
and Petuna or Jim number and Crown. Never think me quite a demark of a cushion in the phone. And of them hoping on person on never die. Try. Wo akodan wo to so mienu no. Die wo se kwabena sare emeje ne ba no. Obehwe ne ba. Wo no no wudi 4 months ena man be fa free nchira e do ba kumase. I don't know na watching am. Me ma ba no obefa wo bai. Na wo tola de na akora na di bosome nan. Okay. Enti bosome nan na tola de ne phone be see charge e wo ma me dem ho. Ena ye dey kasa den. Me ba to. O ta ba je no. Ena me re demo tem ko travel na. Ena on to re demo no opportunity no na me dem na sisi na ma fa me mama ne. Oh. Amu take advantage. Sabre na ma me we. No on to courage ma. Na akra no we. No on to re dem. Ti woni akra na akra no wo dem. Na wo abonten. Na me si mama. Ti wo bai wo wura dem akofa phone na ma no. Na tola sa to wo dem ho. E no force wo ne wo dai. Rape. E no se men kan chiro ma me. Me ka se me ma me o bo ho ado o te be me. Ti wo kuna kuna ho. O ka chiro ma me na so wan kan chiro no. O so ma kan chiro. Ah. O ho yo do. Wo. Ena ye dey. Ma na quiet na quiet na me quiet. Hello, Tola. Yes. Tola, me ba cho good afternoon. Hi. Hello, good afternoon. Ito kasano. Good afternoon. Afternoon. Et say. That's Okay, me did the Ofosuhemaa Boateng. Me no kasa fi Akoma FM kuma say. Huh? Is that? Me say, me did the Ofosuhemaa. Me no kasa e di free kuma say Akoma FM. The Central Police Akwa asana mo level ko Central Police do so no ka some dey on here no ka so no want to kasa why? Asam na we do so. Eh dio. On do akfa. To aso e say no come na we do the to aso yes afre no. And you acquire na te bia platform say me be sisika. I don't know I dem come me pay akwa ko trepi e kan e koi. And no said that am not going to get on go turn to insurance. And I did me family say na I didn't run anything, not a perfect tip, no, no, at day. Hey. She Felicity, she ye wate. Some na woka na nya no kra na woka kan sa so ko sisi ba bi na wakofa no. Asama woka no mame, hu dia woka. Hu dia woka. Wa ba wo fie betu ne phone, wa charge phone obetu. Baba wo kwafa phone na bre no ato a wo dem no abeda. En kan chiro ma no so dia sha wo an kan chiro mame. Oku ofie no wo fra o se register. Okay, number no. Meba. Obetu phone na wo force wo ne wo die no. Wo an woni biem. Na tete. Oku osirem. Okodi na say. Okwana osaba na tin na phone be sis na ota koi. Wo no be die no. Wo ta ko hen. Anu de no slim na e bae. And on the phone be see so no die. Sata na akra na nya bosome nan no. Aha nti obetu phone de call ye na wo se men kan wo so wan kan no. E na ye den bi. Na de bi o sa se be diska. But na e da no die no a o ka se men kan no ma wiska. O ma wo sen.
50 cedis. Aha. It would just can ask so I can't do one catch of. Debut. Yeah, some more. And never yelling them. Most I'm friend and the other can be the one card of a country. So I'm an abassa. Hey, to us so tola. What's an anchor? Aha, Tituaso. Yes, our friend. Was this one near Becca's and 2 years to us? Also, Cattle Quackra, it's not an echo. I craned here. No, chairman now, cranum, a come, mamma. Okay, so be Quackra. Aha, then I don't know, Jim. There, cran on. To my buy. Buying. Young horses here. My young should be your castle by Giscan. Oko Giscan. But, my whisker say, also one idea could be due. Said a bayan one no one now. And I will quite a no, I can't go to you. Muko do not smack as I go to you. Auntie, look at me, dear. I can't remember. And I'm quite no true, no, die. A beer. And that's one no damn per se. Back. See, I plan a band will be upon our boy. Or I will say 20 cities. Or no doubt my 20 cities. Some trap, but dear cannot. No, my account, my payment question. Hey, Tola Pa, this was one can say. Woman far, a Wabasha watchy, so on a parish watchy. O quite not here, I told I cannot mean with it in my far. And would obey what echo he. I come with him. Hey! And me buy me buy a man 50 minutes and me sack and Nana my mamma cry. Hello. Okay. Hello. Our man patch on my head. Yeah, man. The patch up to say. I don't have any say. Yes, I don't know, Pie Boy, and see how you pa. What that my Auntie Mary Namanica say? The patch Auntie Mary Namanica say. Okay, I want me that say, me patch already our back. Me patch on me did the Akua Ofosuhemaa Boateng. Me no Kasa, Eddie free a Akoma FM. Me patch hello, me no say free Akoma FM or Wadaroma. Ya wo say you busy. Me patch me to okay, no Kasa. Obane Felicity. Okay. What the assembly of Bedan Efa and Mamma me and Sabia, a woman no war. Now I'm moving a quasi. I'm a pacho. Wouldn't answer me. Madame, What Bahana pay a man pay. Me pacha, Wadaroma. I am not everything. Was a Mamma me and Sabia Bunuquasi? I don't need Kaya Cabanasari. We are tossing your Quacuba Chile, and I feel so a turn up. If we are see a crab will be a sergeant, the money and me and Sabako Panawako. Ain't he young one? Now one gentleman money me. One gentleman money me, now face on met you and a common with Quasia. And I am so sad. You didn't kind of any your chat one was in Fin or aha, to was a young one on Jenny money me, and I am with some money. I sent in a yafra for you, son, and said, what I wouldn't sad someone, so Obama, when I knew a baby. Not mommy,
and some not to see you say to can I do it to see. And some now to cut to carry home. As you see, I some not person now I have the canoe. One cat, the other show what we know now may show me you. One car said no, the young lady to the walker. When a man will not make a deal in one, all now show me. And then I show Colano. You don't have to quality or you. If you are going to man, and I say again. Mommy, what dear here and dear one car, what are my boy? Dear here and Cobetina, I was walking one car. If I say, you only say, Uncle Palano, then I said the man of the kind wine. Well, no, I will not for mine. And I tell another guy that no time the fire you with any of you. Any of you will not tell I'm doing a gentleman. I don't know confusing. Because you are back off. Final 5 CD. I was your former fan, Chayawatina, or to one dear, and I am telling you, Cassantisa, or to one dear, aha. I want me to ask my Wadaroma. And you know, no, I will more halfway to a friend in Chila, and I know no man anymore. And now we will to turn one on the profile and the go by. I don't call back and go to me. If you look how much you call the man in the day, if you're going to be a young I can't him. And you are calling now there for my part. Because your mammy, your mammy, you have to be a mammy. I don't, Williams. What's the number, baby? And I'm saying, yeah. So I try to do because you remember this kind. I'm a call. I'm a call, them and walk to them and warm after I know about it. And she didn't perceive maybe for any wedding. Oh, maybe this said, in case you know, Akoma never had one day. One family. Then I look at them with our barney, them and your bad for intimate family. And I'm doing to him, I'm not all back at you. And she didn't perceive maybe for any deep, I will do. When they didn't maybe for any deep, I will do. And you look how I buy nowadays. And free. You knew one thing after I found it. And I'm about the catchway. The black catcher first and pass any of that picture. It didn't protect me the big will be one for me. That's why my day not anything. I mean, I'm a friend on the banner cross of 5 months and not one of them. And I'm a what I can tell you to buy a way. And then I couldn't you just really did one. I think I really love baby. And I provided the thing you tell you look out in the trip. I want to have your car in the same thing for 4 months and calling me the back. And calling me that. And now say you see me Awuraa. If you only know that if you are back to tell anything. And then the car of them and I can tell you you should. And I'm doing you there. And you are crying to other family now in my pocket planning. And I said not to keep you money. So they are crying with it. Only. If I can talk around man with a pirate, if you got young baby, the shark man. One day, and one other say, you say, there were back and other side to talk to me here. And one black telling me the camp. And I can say, the last thing to the original him. If you let him, I know could be something more and I'm talking about when I'm busy. If you really can, I say, original him. And I, you're suffering with your say. If you say, now what you do is to say, they're doing it, not the other. If you are black, right? If I say it's okay, it's a hand of every child born in it. After I need to tell you the show me do that. You see me over there, and show me. And they are suffering the need to do a much for maybe a man day. I'm Cassa. And I'm coming to tell you, I'm not going to come in. I love it now. Because he's doing class, I don't follow them. And show me. And I'm a bit after I'm a cold. And man, you know, what's my name? You're so now you, so you, and you're coming. Abusiafo ahomana ato mi yanko power specialist herbal hospital for nchen na yenu omo ending komo doctor akosi adua ya na kache na mede wadu doctor atnase the sense ye ji apomuden ho nsema ba enye afidie ni free e be san ba sesi a doctor ma he era ye na eti say ya me na dum be wo se sa asankomo na fali ni ye di ne ma me de na odi abehweso no Mama is Felicity as well. I SMP. Ah, what person is one banner and send more, and send more. Yeah, this year the neighbor home, Dr. Pedro man. No, you ever bow so no.
da me ka che se enu ahodo a ye no nom ne kwanche a ye nim ho nim de eni ho akwankyere no odofo eno nso etimi ema ohaw eba brebo no ho a etimi ese obrebo no na me pani pa bi edi nkomo se ye kasa ye ke ya na ohwe pa yi wo se ono ne brebo no etoda na onu madura na enane wa anu maduro nso a na brebo ne epro ne manso wosika onu am wosika ni pa yi na edien ana obeye ti ana ka che se ne ye ka no eye agudie se ne otene no ma ondi ho agro ontu ho na mo se eye kumase no wo de a onfa na ni enchire fe ya se Jasbro Police Station opposite wa ho ana power specialist eba hospital ya sue ye no ewo enkran for ebeko power bus stop kwabenya ACP road ho ana onsa ebetimi akan ye water kwade dia eye Anaji estate ho na wo ba na apomdie ho sempai oso oba abenyamu chefa ye ka no na ya de fence fatiliba enso titi ni papa ye na maka cho se wanya nimdefo wanya specialist say Dr. Akosu adua ya mpempie no obeye hwebuada na abetu sika guase wo mrekwa fi se brebo no se radiant talo ho sa na wanya dura nam se Dr. Akosu adua ya de ni bia odofo me se onom no na ekogu srade no so na yare na nkasa de ehase a ese brebo no ede ema wo eti fatally ba how bia ewunya ewo mo no Dr. Biedi ka ka cho so cholesterol na bro so ni paduanum srade na do so ni paduanum o kase ya na ekosoro ama ebuna ntika krakra no odofo akoma ebo kinkinkinkinkim efifi bone na etewa me se eye power specialist about hospital eho na ye kamfo ede ama me free yaw num fi se eyaw wo nipadua no so a oyaw ewo nipadua no mu a odofo usi afenie peye ne wo hwe oto ase a etwen wo sori na ugina ho anya de se otimi transi bio na so ote won so na wo sori nso na ayasem atwenwa kwesi wo nantini wo na se woni nyina no ade se enya asem ketua entina yideten ase ete enye obi ana atu waduo eye Dr. Akosu adua ya ho na wo kwa owo ho anoyie etimi ede ema wo ani hu nsem biara se ye cataract glaucoma ni nyina no me se obesa ede ama ne ni eframpo a oba ne ekura ne nsa no enne wanya ahoto ya ono nso edi adanse a wodi ene de me se eye bibeketua bi ede ma Dr. Akosu adua ya wodi ene so betu anamon ana be 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0200 0200 38 38 31 WhatsApp dia na 0555 79 78 Order for me car we say prostate ade infections ana edeba baby abeko bi abeka sanfufo bi a kire no CNT infections na enya de se ho ebetimi ato ehase a ubon se me say we ya bema na enya infection se gololua chlamydia ne syphilis a bomodin so behwe ne ye nipadua ne kan say you na so syphilis ane bacteria virus so mo ahodo a enya kwa awura nipadua no omo na ese nipadua no ema yare wahodo a nam so eba ni nyina no etimi eba ekofa ne wuhu ni nyina so ema wuhunu eti ene o prostate won sem no me say urethra no ana akwa ya kese ana se o prostate na ya kese glance no aya kese mia Johnson dro ben no eti Johnson won se ne wodi anu gina ho a wo chem ansa na aba edimu na etefa so a wodi anu Johnson na e ba kwa anya de se uhunu obehu an ba bia wo bia no na wase wo ho prostate won sem nyina na Dr. Akosu adua ya wono ana ehwe ama wo wodi enso na edidimu a ene wonya fibroid me se eho ana ye baboa ama oso fibroid no ase etimi ahye ede ama wa bre moja biara entu ewura ne mbe ya adwen yese ma no mubu mu nsa me de menye oba etina bi busa wi na ye ne koyan so sasa na yese etie me so obedi ho adanse sa yese mubu mu nsa muti pains kakra na pains no enkyere se ohaw bi ewo ho na ema wuti pains na natural se onya sa pains no na emo saka woto ho anasa wodi no bobra mansa nyina ate won ka dia na tese ohaw bi aba fibroid ba so a odofo etimi da sa ne ma ni abi adi kirew afen so etoda won sa bo ne sanko bi ade ba nanso no wodi ne timi kobro sa moje timi tubo ebro sa mesrew eno so hwe ho asem ka enye ba bi akeke se power specialist about hospital eho na wodi wani kire na yatimi ade ho dwuma aboaw ama ho atimi ato mese eho aye apomden ayaresabia yare biare fiu tire so kosi wo form efidie de hwehwe yare ni nyina no scanner wodo nyina no ye ewo asoye ho eti o ba kasa o yare ni amoso eti Dr. Akosu adua ya ntimi nsa wo ye tete doctor tete hospital and power specialist about hospital ye nim ni fretete na nim na wia no so dofo ye nso kanea enhwere nim anadwo eti typhoid na etete wo no mesi na ye nso enom no enye typhoid timi mo bi ye bodamfo so onimu a eti bi bo wodam an typhoid timi bo nipa dam
Bomodi so do any better power specialist about hospital na yetimi ahwe e de aboaw enti sa ne ma be hu ni nipaduam no wo de be hye ahum ni aham waka so bi na atu adu ni sampi ya ense emfata tuwa na mo ne nya hwemu emfamaw we say wo kumase a eyefe ya say Jasbo Police Station ya ne no edi ehwe ni mu okwankran ya eye power bus stop kwabenya ACP road tapade eye Anaji Estate oduru ho a ye behwew na yetimi aboa ya ye bia etete wo no me say eye power special herbal hospital na yemia ba yi ka kompo na etete wa oba ye behwe ede ho dwuma ede amount wo ya obiara ekoso ewo nipaduanum no ya we biara ehinta doctor timi aka kirew anasa wate ho mpanisem say diabetes ya we no me say timi ye nkwala ni mpani konkumu nuane ani mojanam wa ya we ahodo ni nyina no odofo eye asamaranko bomoden na fo woni kire power specialist herbal hospital na yentimi enhwe emfa emwo aha ya ba aya na ebra no esa etikakra wati bomode so obefa 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0200 0200 38 38 38 38 31 31 WhatsApp is 0555 0555 79 79 78 78 78 78 General hodo no odofo ewodwa so me say pharmacy biara any herbal shop biara no okwa wo se open doctor Akwasua adua ya enro ni bi adua ya mala me se no eboa se what test positive for malaria why boho wanum nya woda me se eno ene betiba samu asore agina wo na so biem ya wo herbatin herbal powder eno eboa boost immune system no ama atimi Akua di yare wankete so enkunim na watimi ade ho bra nyina no oho eden se obewo bra no atimi Akua nim yare atimi ne hu so nkunim na ebeba mpo na ansa na ebesie no na da bibi ade a kirewa wo de baya so ya eno so ye betimi aboa jigaji haba mixture no eno so eboa ema ne cap mema ne the capsules yemle ya so bitu them ma wa yemre me see weekend see wo mo koto obi no se was why can see ama mafon oba na jiwadi obo abaso na na ate ho ye dai wo so sane ni gie abakwaku afa no bomode se okwa kope jigaji haba mixture bi ene the capsules so na so abobo na okofia wo so yabu se bema sane ba na keka ne nsem no wa hwe ya daache obetwe se kan den so enya no ne hia so odi nka aka kirew mesi ye hia ene so obeba adua ya so ye ana be jigaji haba capsules ni bi na wo so watimi abobo na ho atimi atọ se bema na onya ne gie enso ewofie o waware mu na bibia so atimi akoyi ede amount enu anyina no mesi herbal shop any pharmacies ahodo no onsa beka bi ba bia wugina yesi bi no wa 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0200 0200 38 38 38 38 31 31 WhatsApp is 0555 0555 79 79 78 78 78 78 order for asempa eyetia kwesisi ebese share biem ne beba na wo so aka power adansifo ehun Medanse papa doctor nyame onhyira wo pa se wo de apomuden ho nsem emu ohwam na edese ede asom ye ebusuafo ne power specialist herbal hospital for na twetwe nkomo doctor Akwasua adua ya na kache na yefia ye bei na yemfa lizi tomato mix de ento asoe ene wo ya abomu wo ye nkwan na wacheche wa ma na ye de wa ye jollof ama na ye dam ye dia kanfo a na lizi tomato mix ena me kanfo ede ama wo se pebi ye aduane Felicity ma me pebi ye aduane ni nyina aton na enye kama pa emfama na lizi tomato mix ye wa dwaman so Unifa Brothers Ghana Limited omo na akofa ba ne papa mu we locally fresh tomatoes Akoma dai tomatoes papa ane ye de aye yemfa esam ne kala bia engumu lizi de we locally manufactured wodi bi aduane a ede yie ede pa ne sent fa bi ye aduane na endi wakagina mu se wo ye choba wo ye restaurant ni nyina wo hia bi efie mu nso no wo hia bi na wo de aye aduane papa na aye de amabusua ne so adi etumi akanfo enya na ewo mamu ba bia dwaman so ba bia akọ wo so wo pe lizi tomato mix na wo so wo de aye aduane frɛ number si ewo 0240 0240 949 091 0240 949 091 na also etobi efiri hona bibia so entimi enko enkan Peggy asaba wo ho okay we are ne ai
Okay. Mama fa phone lines ni ntudwa. Ansa na wako. Ti ye ba ya na je se ye twa atum. Se dwumadi aye di opese wo ba so a wo be frɛ number sa me de ntudwa sanse ye ne wa na edie. Oni ho aye ni ho. 0243 114 497 0243 114 497 0243 114 497 and 03224 980 35 03224 980 35 Peggy Yanko Era esanse batakali shadoso na yehu kramo papenti azani frakadam for adoso nenso poza de me ka cho so omode omunwuma omoye nyina eye krogen omosise fa visa je ho ana se ticket nsem opese wutukwan kokosua ade a oba omaso ya ombetumi aboa wo omode omonye aza de hian se obeba omaso ye na wo no mo ababesi enkonwa ensem kaye ne esipia ombetumi aboa wo ede wo atukwan kumase a omo wo so amazi amenase eho ena omowo ena kejeti aso first floor barber shop Morocco adishman eho ena omowo ubetumi afrom 0205 215495 ana se 0504 256360 Mama fa nko quick credit for asoye ene de omose ye from bills microfinance oko omo asoye sika dodo bia opebia ombetumi aboa mesedani den nyina enkoka wasem enche wo bi na ode asrew nemom okona wo no omkodi nkomma sika dodo bia opebia ombetumi ede amaw sa ontususu mpo okra na okwa de hian sa onkrata sem ebe ye kroje ombetumi aboa hwehwe omo asoye nefa wasem ekokodan wo mo era Yanko ai beda se papa ebusiafo ya kwa homa ne so enti momre na Peggy wi mi okay na ye ram do sama ye chi okay mate amafo ogina so line so aye she and ye dan osise ye gonorrhea syphilis anase namu sa ye re bia obo omo aso ya ombetumi aboa omo se usisi eye o ya hepatitis B prostate yare ya de ne eha mema bebrebe echo mame nka ne sa mi ntimi nka ne hania me se echo odekọ omaso ya ombetumi aboa omo opechi number 2 kumase ya omo Ben City Life Hybrid School no ubetumi from 0266 593330 and answer 0244 017556 kodang for aso enefa wasem kodang no betumi abo Awuraa me de si Peggy me that papa 0243114497 Hello good afternoon Hello good afternoon caller Hello good afternoon Afternoon Eba cho di ni be akase free Bacha mtakavia manzi ya sani amina Me pa cho yentie we Bacha bona sala mtia ema iroje pao Hello Mommy yetie wadaro ma yegina so pa tikasa Yana sala mtia ema iroje pa sana waka na munjino wamba ma mi hona musamma no asema na ya iroje pa Jana krambo uturisha krambo se yenti ka so yempo Okay. Yeah, that's hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Hello, yeah, me. Okay, Papa, yet you are Daroma. Catching an ability, your car on Fleming. Me pacho you. Now, the ambassador may come say, let us come the shop feeling, Mamma, the menu say, we do, and some minutes, and you say, a family, Akua the super, and you couldn't hide. Now, the administration said, on Tacola, on Ramin, Namu tell you, next time when I'm sure. You know, until not German, a quite biato, Lazana Kabia, that is not Obama, the Chadia Mamma, Tacola. Me pacho you, that's hello, good afternoon. Good afternoon, me pacho a telephone. Me pacho kase free. Me pacho me pacho yenti. Me do fu fata me se de kasa. But no more touch any take advantage of man. So long as I get a the program this me said that the starting you get a kasa. O man we say no family ma take advantage of this. The other plan is do what you am
Mr. Mamma, so Salman and coming. The Bannon and Salman and coming. You want to know if you got your phone, Mamma. Madam, Yes, your das, Papa. Hello, good afternoon. 0243. Hello, good afternoon. Hello. hello. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Renew, Wadaroma. We will. You are going to know. And one of my money, dear. My brother, I don't count with you. So the way and one who will come what to be a view. You have a catcher one say. Yamimon French and one or two of them. Not be at the lake, Mamma. Best with us, Papa. Hello. I said, Mamma de Benewa. See, Sana Beba. Mamma de Benewa. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Me patrol radio set, TV set now. Me patrol me de la mi me patrol sabe. Me patrol yenti we. Me patrol go na se me de ela vuta. Na owe me customer aso. We are kakra na we na so mi titi. Enti think mama na agbe ko ge mo so pa ni ka. Obeki me ni na mo degree afami fi tinamini ama na agbe mama no. Hello, good afternoon. 0243114497 03224988035. Hello. Peggy wadaro mama ya bremu bie na mami ndi kan sha free akoda yi mame ho no sisi a woni nnete nanso de bi ka parental care no ebi nie mame no wa mane ni akwa akoda ne ho akoda we oye special child a wo hia special care enti ni kwa sa wotam no de kwa ma wo mame ewo efenese achichi anasa wo papa wo achichi oka bibi se ne na bema na de ne ma aware enka wo nche wo hanomo a. Hold on. Hello, good afternoon. About your dinner, baby, are free. Some come to the free, I think I am. But you yet. But you never come with Papa. Amen. No, come when you're careful at the bottom. Because I can't cut and see. Do a flower of Cassine. You got it, sir. Can I know what's there? And I said, I don't know where. I don't know to no man answer them. If you want my name, I will say, Aquano, woman and you. Okay. Because the name my boy, you my boy at the floor. You are not full. That's it. That's it. Two gender and so forth. Hello, good afternoon. 0243114497 03. Hello, good afternoon. Nobody. Yay! Nobody. Yay, your face! I should get what and cow soup. Now, originally, I don't know what I would have and I'm more party, Dial Pili. I have to the clever of make a memo. People are not small. Everybody has come back for I can feel. In a good way, make a memo. What is that? What was it? You see the model or bottle, young kind of clear. Well, let's say, the way it papa. The way that. So, are you call the Oceania? Some of them on Bruno. Now, one will 5 months for the Italian. And again, what that's on. Then also play a floor. Then also play a floor. And you know, would you want a woman for always drop them. Back it out. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. 0243114497 03224988035. Peggy. Mami na sema meke. Senko mane ni kwa kwada yi. Wala so manga sa. Oh. Hello, good afternoon. Ya wakase nya shi. Hello. Oh, too bad. 0243114497 03224988035. Hello. Hello. Peggy young cobra. Hey, wamba. Hello.
Hello. Hello, caller. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Me ba cho dini I don't visit. Adom na won so e. Nyame adom nsi. Bajo your friend Kweku. Okay. Waiting your friend one location. I'm like I see the bull is here. Me pa cho yin. Na Bajo present can be so question ka ready. Bajo get no to one. I think he say. Me pa cho. Sasa. Like me ka say ni ade no. Like o ye no ma na so no ma. Why you no ma pa? Because me say no can I say it is so no. Na wo so wo fie no ho ne say. Some me didn't hear that one part on so than you know by this. Because this is all can it is but because the giant can say this. A man couldn't say TV at the one so than you at a man omotion is out until we imagine couldn't know day. Time because the one and away a two bat Amazon my family. Okay. Yeah, that's papa. Hello, good afternoon. Agi young comrade. Oh, mommy, what to na JJ mo? Make us a mission circle school cry one kobi. And think out no to a Juman and co one and son, you may be a junior no baby. Oh, problem. What could you say? Oh, problem. Nkura bi say no wo so mo wani ko mo ye fa wo so ko jo mo de aba ma hwan ahwe mo na se kame ko sa hyase ni nyina ma me ni to na saram enti na ma ono so e no ono oni adamfo ne kasa na emma enti de odi gigi na ni aye na ha mu taskwa na no so taskwa sa na ma me na mema ne so mi si kuro bi di mani da onya san ka me kan ye o se ade ye nim nyansa e sa ya boa sa ka ho eno de meka ade ne nim nyansa na nkanya sa ewura abaya ya wotiwoi a owo problem na mo take advantage na payiro e ba ko ba mu wia na mo je ni mu na mo nim sa mo kofa na ngono anka so problem na se na ade ne problem ade ne de ni problem ene ne mo hu se ade ne ni problem de a e wo se mu se ni pedwan so ni problem wo asare no yesenka okro mu pete di una ma ewranka bika mo ye busua ena nana ne hwa obekọ ko wo akọwo ha no ena o se asare fare na ware ne sense o ye wo busua ni nti no woni ne wu mienu wie ya wo je ne se won age ba ko na ka fa ko ma wan ofa ko ma wan na mi akwesi ho ma de wonya hwe o betwele wonya hwe so no wo so ne nyensa o so ne niema ena o pe na obeboa na ma na hwe ena o so no mu na o hwe ni si wonom ebranka boni be na ngwaye o manifesting na kokoda hotel ankadicha kanya tu emresi na abaya obetua so obekwakwode bebe mi etwe ne tidie oni na kwakwakoda wo ma ne bebe ade wo ma na aduane adi wo ya ade na de no wo ye mahipa ye tola no wonya wo ba ho de o se maje me ba e na Central Police Station na ora posa akode se na o sense ogina stage to nwumo oni abotre de kasakra ye fe we na Central Police Station e na me ma asem bo ho no wo ye no ho ade e de na wo ye chese akola ne ye wo ba Bagi abasa ba hello good afternoon. Me pa so ni baby akasefi. Problem kalo kuma ka film kalo. Me pa so yenti o. Pato ebi ara ke no ni ya bema. Na ke ni ya ba pa dia. O ya tola na o dia ko ni ja. Mo ka ko dia bi obi a. O ta me ta ka kura no. Na dem bi ni bi am da no. O so mi ni na kura no so mo dia kura no so mo tuo mo tulo. Na me ke ni ya ba me dia kura na ya. Me ko ana to de me yo na. Ona dia asem ne ko waju fili. Mbe mama. Ona dia asem ne ko. Ono no che o ba ni no sa de o ko waju say. Ai oko police station say. Aha so wa ye dey. Me jai me te akwana man na me jana. Omo police for ne freo. Omo frem te me bra me to manko. Adenti na wanko. Era wa bro. Me ba adenti na police for freo wanko. I na ade am na mate me nko. Oye wo dey. She matu me da o she nsufi ku me sunu. Tola hwe wa sumum prensa. E no se hwe nsufi gu so. Nsufi be isa. Ai no man sunu. Nsu ano de ase ne gense bawe no. Na card fi no hwe gu so. Sabra na ma me we. No anu do okwadima. Ti oko ni fie no koya usa na so ba wo. Meba. Hello, good afternoon. Good afternoon. Na cho dini baby akasefi. So me bon ko se tomorrow. Me pa cho yenti o.
Aso madam Akua so de again as so me go come na. O se the case ni na ke say mo ya. Adawo ma. The mo ya mo ti se na mo kan be na. Me pa che da se pa. Hello, good afternoon. Feli. Aha. Wo na akọ ni fie no ye wo sa na so ba wo fie. Na mete. Utu kwat na tola so. Me say utu kwat na tola fie. Me na me kwat na ho. O ma me na ma wo ho. Basa. O je second one no. De no onya 4 months onye me na chi no. Na ma me pamo se kwat na tola so. Tu kwat na tola so a wo na tola na show ma wo ye. Ototo wo ne ye menyina. No manete mi na meti mi sika to toy. Unya ska we. Na me ko ye aduane adwuma. Aduane adwuma. Sesei. Na obo bi ma ne to aduane. Ene wo aduane. Ti na da bi otua wo ka sei. Jam ka 35. Wow. 46. Ana aboa no sa. Ana de bi to ho niema. Ti sabra na tola mo akon. Ma ne da dem so no mo akon ma. Ana wo sa na wo dagu so sa na wo ntua hwe. Me kata hospital me che ade fita na ebo ho no we camera hwem start free kwa yi wode say kwabana sare so entika bibi che kwabana sare ye ntwa ye homra okay producer say ye ntwa ye ho ye ba na wato mu nyina ankara wate ebusuafo ye gina we so ne ajaboafo ankara to tew ye ba ye be sato and edidi musa si sata me ba sata na aba na wo hefa de wo kan nyina oba na wo kuro be so no wo ye kuro mu ha asante achemo adumasa okay ho na no wo na no wo me one me bla mo na next se o se papa pamo no e ba na wo famo into o pamo na ma ne ba ye na me ja ne ho na o papa na obema ni ska 5 cd me so ni busu ni bibia wo hia me bla mo na ne PTA kura no so ko fle na onko me so me bla na odi ma chi fle me ka jere me se ya flo mu PT o wo fo mu kura na me wo fa se na ko pi obi fon e de afle nti ono na eje fo madwuma besene ko na o ko ani esi o mu t-shirt ni ade 45 cd na 20 cd ne hene bottom nti no me so me metu ya 25 cd aka nti sa ata mu kura na minisi kan t-shirt se me ba no we nya bi wo JSS wona na wo gina no ndabia na wo bi kura na wie no do o mu gini no a man skirt nti no was wo kwa with the top white ana necessary t-shirt no wanya bi wo nto busu ma no ana omo ye exams kula 19 fee kula wo ntuanti be 1 month ni kula ka kire me se ma se wo koye kurum na minister elipa me wo school mo na wo tua me 19 fee ma me no o kwa meto blade na wo de akoma ma me na me komisi you na madam me pa cho de enti a mi twa me nya fe na me be kan se mo ne tenten mi twa me se mo ya asemu enti de waka nyina akwa bisa wa akire ebisa wa ela aka tem sanya afre na abeka ne tenti de waka nyina o de eto aso me ni ja ya akura no wa CCS mia na bibia mafa se akura no wanya 16 years hwe ni school ni mu ye ase wo hia bibia wunya na wo tete no ade no no so akwa no onimu ade nti me ye ma hwe se wo onimu ade me for so ananka wotimi wie JSS ne ma me kora adwuma kora nanka me de natum eso na mi ni ho na na hwe ni nkoye ni school no enti mi anwie nti ojai wo class mpacho ojira JSS wan ho na ojira wan ko biem mpacho nti last 2 years Christmas ana ma me bi na na me nene te wa nwoma woduo mo odi aprade ho enti ni adidi kura wie na yehu se obi ba ye peja eti se na me se na ma ko so ahe ano se mani nkenti me ba mo ha se enti wo ba ta ade ba ko pe na na ehye no de bento wo ba ye na ade eche na ma me ne no se abena abaya wa duru se ya wu ni ho papa no so hwe na hwe ya ma ko fa nyin sa be kan wa bra bo nti ene ma me ma ne lolo fe no nko fa ne ne ma mara na ni ni na ntena na msi ante wa kan amate ana ma meba that is last year Christmas year twam ye last week ono wa ba nyambo Christmas year be no anya 2 years okay. Last 3 years enti wuti fie won ka bi nshem e wo kumasi abonten so upeja wuti ubanim santai wan to won krasa wo ba o men kala anya hwe ye hu ya ne se wo ntimi peja ntide na msi ma ko sa ha de wo be de ana wasi meninka na me nko a me ne wa le ntena ho na ne wa famu ni ho ne wa famu ho na ni nka na wo ka na o ka kire se na ni na nka no aduane adidiem eni bia ne niema ye fi kura se me na wo di besi o bread didija no
woni di nya no na o me oto sem no ma ne fence ni eme bia na wo ma ni si me na ni adenti na oba ne ba ya obeka sa asem na kire wo sana me na wo so wugina so agina so se wonfa kofa ne ne mamra madam de enti a me gina so won kofa ne mlam me bla no so le ya wo ko afu mafu na wo ko bi wa se skura no o mai ana de enti a ma me ne kura ya se wa se duru oba de se ne ho kire no enne ma emme asem e ba e ko mate wasi o ba mpese me bisa se wo so bra no sorry a okọ afum ba nwumre no nsi ansa no waba ansa no be fa ne kenten be fa ne se kan yakọ afum no na wo ma ne wo fast ni sika nto aduane me pa cho no de na o ma ne bi kura na enye da bia efi so mo maduma na ye be da adu enti sa da kro na wo ma ne bi ne de na osusu se no wo fast ni nkodi ana wan ko na okọ gise sika no sani wo papa wo kuro mu wonti wono ni mi se wo sole a wo be kwa ne papa wa akwaji sika 87.9 FM studio ha na ye ne mo ewie nsem no ano no ntu de ye nkwai na de yakan ya besi a ye frɛ tola wototo ayampia na eyi Felicity ma me so de ne de abahwimu ono aso eto ne nkra wo kan nsem no ase wo kwa no asa aba na chi no ye be kwa akɔwie na nsa na no pagi nka ne de na yen hwe de na me wo emema ne so sa de ni sori na mo hunu ba bi a mo de be kwa hia aya mo hwe ne yie wo hu akula wo problem ni nyina mo enhu se eno na ma o take advantage ndam ka se kro bi din no ade ni sori eni mi nyansa kra me bebre eni mi nyansa ene an me tese se ene obi ni bodam ni akwa da na afa na mate ase me nka sa akoda yi wa bodam but oye obi a like ohia special care na mo hwe ni nyina na mo na akwa wo a essence o situation tie obi a person take advantage na ye chiri ye fe ni se manke ya ye di kontombere da bi se enu nti no mo dwane de ende o mo nya wo se eye kotwa aye do mo ye mba akola ni papa di ni enja akola ni ma me da o mo twa mo ni bete ne ye pe ye bo o mo ne na wo ye mo ne na wo ye enti mo hwa ma na ye yi a na da cha akola ni na ma wo hu se ni ma me ni a enne mo nya ne ntem enti na tola de ne de adwande akwa hye sire mu no na de se ma ye hefa sa bolga na de ne ko ye hefa aye ntimi hwe ne enja akwa wonya ne ho ade wonkoye ne ho ade ma obi a wo mehu obi a woni na wo akola 1.5 waja akola na dwane de na akwa bolga e de na mema bi pa de efo sa adentia ni efo so wo se toto papa so tola na nkaso ye obi o ye tintinti wo mu ade because asofu nyina aka no watwa abo mu a ye de se kakra bi na o ye che a no rap se sa akode won hwe na de nya no wonye e wo se bebe obi o de akoda ne ba e wo so de akoda ne ba ne ye hwe no de akoda ne ma no 1.5 de won so sa obeje no empo sa wo ye ne ho ade empo de a ene be ka se bi awareja ya aba wo pesa wo ka se wo be hwe wo ba na so wonya ne ho ade wo fa ni free ahye ne ne ya sa ka wo wie ya ni situation ti waja no akwa tena bolga se maje me ba na monko Central Police Station ye ni ba bia ko bedo obi on fa akoda ne mbra akoda ne ma me so mesre no family plan ne ya nyiska ewura f papa sa wo betena ka se hu se ni se misi so ma me o sa de to so 4 ebeba de to so 5 ebeba e wo fie ene wo de ba ye de ama na opportunity no asma me miansa na ba ne de na wo ye sa wonye hwemfa ho de na me ka cha akwa ne ma me on sha se sisi a wonye bibi fa ho enye sa me no ka se be kom kwa na ba ko wo honom ono mi so oni adamfo wo adamfo wo honom oni adamfo enama na no be fa mo namfo omo susu do monya hu sade ya fui na na obekom ya kwaji 200 series e ene o man ko sua ne pa no anwumra eye den ya obenye na twi ana o man twi molikoko ne pa no obama na twi enti so onya bibi fa ho a ebre na ene maame no onya bibi fa ho era pagi me da se papa awusiafo yenko na ye ne Felicity enwie na ye ne Feli ewie dia na ne nsam a okeka no emema me ensa eno abomudin ne odin kan eye kwabena sare de otoso mienu eye kwaku betwele de otoso me ensa eye tola ne yenya no kwaku betwele ene kwabena sare de from a online no enko na tola so baaye no ameka sabi asamuda ankyere ye enti me de me ko Felina nkasa ho na wono ankasa aka de woka e de akyere sa memma mi ensa e widi sama sha omma no mo take advantage no mo edi sabi nsem hunu e de ekyere no Felicity na she camera nim de di kan e kwabena asare to ne nkra kasa den no wonte hwe ha sei aha ti kasa den na wonte yo Akoma sare
Eka plaza on ma first night and second man. They o cap a 600 million peso. What's that to? What's that to? Aye. A form worker 400. You bet now 500. It's what's that to 6 million, 600 million. 60,000 Ghana cedis. Shasia for free. Can for start it. A plaza. Oh, no, bad now. One second man. So oh, Pamomia, a car, minimum, no, na betia, a 600 million, ever shop. And mechanical cousin to fat blame. Why are you coming? Sorry, Kwaku betrayal nest. Kwaku betrayal, it's Japan boy and on Prana a bet. Can ye? They say at the Sadia Wakasa Kwaku betrayal home, took us on blah, but Yaman make us a bimo. Adena wo hwem no wo ka na kwaku betwele anya no honti ase eti se wo gina wanim na wone ne kasa ti na me se hwe camera nim na ne kwaku betwele nkasa ti yan kwaku betwele entrana o ti etome se tema physical me te me fa me poetiana brana betene yem kwata ne viana yendase ana why kwaku betwele wone na yowie ne de no tola ka bibi chile no bra chale to onju kwasi po o ti po minum be film pa me pa problem pe me want na shoe tola mra me yo ho ade mutu ampa me pa na mama na o hwe no so me yo ho ade wo be so wale tola na ni opa so me yo ho ade mami eza fa yonko yechi me se ampa me pa mbleme no be yo ho ade o shoe me elo na pe so ka sabium ne kan foforo tola bra tola apran be pe o na kan me ba problem ne pesum na me mama 8 million na o hie no on fa mama na me phone me sa ani me IT card ne me shana phone ya sa yo si akola my baby na wonya si akola ya de nya phone ya sa de ya de kan ekuta kan wa 4 mimi de minimum okroma say serial callers ne kuta phones bebre enti wonya si akola ya na phone ya sa ko deep tola ho won so asam no sa de akoya chi ani ma be na 8 million no mentala me koye kroma me to try oh yeah shopping kwa 8 million tare madam bubuna to try mam wadan for be me ba so was I your boy me boa na me boy me ni baby enti ye hwan ya I don't mean me papa no bro me kakala boy ye hwan to tip or kwa bochi your friend say to tip Joseph aha what to kan o de na obo okeke e no ton ta de kwa 8 million ma me the bright te akwan kwa funemu papa na 8 million o ba shino Joseph no dada ba kokora wa ko stand woni fie da on de na koma mu no free no to ata de kwa 8 million na sabre na komondo na komondo no to ata de kwa 8 million ma ai me ko me ti akwan ko e krom no te maya mabo na why you mobile want me am na first can show jetri ana ma no to ata de ne pa kwa 8 million me kwa no ba choice ho ayo enti ya na kwa hwa ne tola ahye no me boa ti tola mfa woni ma 8 million no hye no na me for me no o se for me afa de sa ya me me sa emuru ba ko na emuru me na sa da ba ko phone no mu mienu na da ba ko e touch na sa ye yam nko amiensa enti na bibisa so ye siwi akola na no mo de no bi no mo yizi bebre o ada ye so ye communication center e no kura na ye jaye se sikasa na woje free tolerance wo
Kasaden. Ah. I was from Fanchem, Beba. Over the dollar say 800 million. I say 80 million. 80 million. 80 million. Pay. Okay, Tinia, shim, Nakatola, the ending in answer to them. Shedding in a kicking in a also Gibiaje. Yes, Solia, a Cassima bear, a dupe, a numpe near pong. Can they walk at Tola near Soli? Kwasi ebona open kwasandro mechu 80 million ana me from me sa opa famata mama ana me ID card na insurance ana me pita on the family na problem Visa do nya no we me kura pen picture on kura ben picture aha because of say visa 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 basa o say visa o visa bay picture o say nya picture o say visa et say me problem picture visa wan dey ma ano me ko puwa me mama ho ana me ko me say picture wa plata so visa visa wunya visa we na wanya visa na ate yi me problem picture what's in that picture what's the problem visa certificate America anyo nana bi la be that's why Yapon ebusia for Yapon ya dance so by what ya me shira mama fast da mama producers nana bi la kantanka na face parties ko jo sa akwa de omna hye dwuma de mama bet na say e de esomo fiti dumienu empemu e de besi no me ensen ye sorry na sports crew no ato aso e de amamo na ye fast da ne bi enko e streaming ho MCR Beluchi na fe na yawo omo adaroma e no mo de yen e ko Facebook e no Onua TV ma unsunya bi e hweye midin Akua Ofosuhemaa Boateng from Awuraa mejeso nyankropon ya adomo a ochina ye behia betina mu e de ma sister pani Beatrice Pio Gabra aka Auntie B baby ya obi anyame nka ho na ye sorry na sports for na benyame ya adomo ochina hia yen same time same place bye bye.